pasakanan maleta dan reng laena Iki lo Arwelsa moga buneng kala bertikan pacudu saomora moga pas pacudu Lentera audio saomora salancengan tapi nek akhir care tanah dikadu seatina bugule tetanya kana senga anika sengku keke nambah nalokan keng nambah ilokan tapi nek akhir care tanah dikadu seatina jujur bugule tetanya kana senga anika sengku keke nambah nalokan keng nambah ilokan Nembui lokal terkhusus untuk keluarga besar tuan rumah Kak Dito Bapak Lin dan juga Ibu Iki lo Arumi Elsa Tresna buna benetika ampon tade jenena benih karena tak tresna tapi buna paksa ape sangka benetika ongko cek sakena buna sabun arena eseng sangka berasa rasa ante selokan sesang derema para kena terengan kuat dek kata narema ketika narema tentang dirinika ketika semua senepikan tenang bulakana bertika dengan di pastena Ikilah Arumi Elsa tapi nek akhir care tanang dikadu seatina jujur bugune ketanya kana senga anika sengku keng nambah nalokan keng nambah ilokan tapi nek akhir care tanang dikadu seatina jujur bule tetanya kana senga anika sengku keng nambah nalokan keng nambah ilokan bersama Arwenda nyaman ongku raya NM Lentera mantap bolo tresna buna bertika ampon tade jenena benih karena tak
Lutfi lo katanya Lo kan apa? lo kana ate NM Lentera Audio. Mantap bro. Tapi nak ke akhir kereta nang aduh seatinan jujur buku leceta jangkana seenganika sengkur ke nambena loka ke nambai loka tapi nak ke akhir kereta nang aduh seatinan jujur buku leceta jangkana seenganika sengku kengen nambena lokan kengen dai loka bersama Arwenza NM Lentera Audio. Mantap bolo. Cak Lutfi Sini di jangan tangan jari. tresna bune benetikan ampun tade jerena benih karena tangan tresna tampe bune paksa ape sangka benetikan ongko cek sakena bune sampen arena eseng sakna berasa rasa ate selokan sensangan deleman markena tangar ngatoan ketika tak narema mu ketika narema detak diri nikah mu ketika demo selebihkan tidak mula kana bertika kengani pasera satu putaran kembali bersama Arumi Elza. Bapak Mohra Sengku keng nambena loka keng nambai loka tapi nak ke akhir kereta dan dikadu seatina jujur bungu leceta yang kana seenga anita sengku keng nambena loka keng nambai loka. Dua putaran kembali. Ajalo. Pak Mohram, pandangan suram nih dan Pak Mohram. asal kok bote Bapak Mohram yang tadi nyongok tresna bune